gucyura se sawa aha dore byabaye si byabaye se kabisa jeha byabaye yego uyu munsi turi tariki 6 ukwezi kwa gatatu 2025 Jire tugiye kugaruka ku makuru avugwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ibirego ni byinshi ku Rwanda, Human Rights Watch ibirego ni byinshi kuri M23. Umuryango w'abibumbye yewe na MONUSCO uze kundebera inkuru yanditse ku Gihe. Yego ujye ku Gihe indebera iyo nkuru, ariko ndagira ngo mbwire abantu ko ku munsi w'ejo nagiye muri Kongo ahantu bita ku Children ni Kibati, urumva urebana na Kilimanyoka, ahantu hari abasirikare ba Irigwe, urumva n'abasirikare ba Bangladesh, abasirikare ba Bangladesh, yego abasirikare ba Bangladesh ba MONUSCO bari kujengo bazingaga uturago bagenda bwana Jire bazingaga uturago bagengura buriya gahunda nyine kuba leta ziravuga ati mwebwe akazi kanyu kararagiye, mwebwe muri mu makopo nta mutekano mu gicunganga. Iyo MONUSCO rero yahangaha ku Children bakunzi ba Radio Isano ntabwo twahageze bataragenda, twahageze bari kuzinga uturago bagihari. Dore ukuntu bagurishaga inzu ndeba ukuntu abaturage n'abana bari baje kwigurira amasenyenge, batera umufata igihumbi ati kurangaha ngahe ati nimushikire ufite iyo igihumbi ufite bibiri nazo shiki. Urabona ko subona se ko ari ikigo bari gusenya, ikigo ariko bagita kwimura ibirindiro ukoresheje kugengo bagita kwimura ibirindiro si barimo kwimura ibirindiro byabo. Dore urabona ko abana n'iki kigo bari bakingabije cya MONUSCO iherereye ahangaha ku Children. Abangaba ngo bakaba ari MONUSCO ya hehe ya Bangladesh bari kujengwa. Rero ku munsi w'ejo urabona abaturage n'imbere b'abafundi bari kugira gute, bari gusenya urabona n'aya matawa yabo buri kimwe cyose. Iyi MONUSCO irimo irava muri Kongo, irimo iragira gute, irimo irajengura. urabona twaba tuzamuka twanyuze hamwe n'imodoka zabo zabapfiriyeho. Uraje urebe aha urabona ko sinizeye kuri muzi imodoka ndabona zireba, urabona ko bahagaze ku muhanda. Imodoka zagize gute, zapfuye bari kumanuka bajengo. Amakuru mfite yego iyi MONUSCO ntabwo iri kuva muri Kongo ko mutere, ahubwo kuko hariya muri Goma hari amadefense menshi ya MONUSCO. Iyi MONUSCO iri ahangaha bita ku Children, urumva hari indi MONUSCO iri hepfo yayo wenda kugera ahantu ruguru ya za Gihisi. Hari n'izindi MONUSCO ziri ku mutwe w'ikibuga cy'indege, haba izo mu bwoko bwa Yorodaniya, abasirikare muri Yorodaniya batayijana na 301, yewe n'indi batayo iri hepfo y'ikibuga cy'indege, ariko zose n'ubundi ziri mu kibuga cy'indege. Hepfo y'aho hakaba MONUSCO, n'iruhande rwa Serena hakaba indi MONUSCO. Iyi MONUSCO yari iri kujengura, twagezeho ijengura ni MONUSCO ya hehe y'ahantu bita ku Children. Twahageze iri kujengura mu by'ukuri, dusanga ngo barimo abari basigaye bakeya, bavuga ati amaboro yacu bari kugurisha abaturage ibyuma ndetse n'ibikweto bishaje kuri make. Ibaze izi ngabo z'umuryango w'abibumbye nazo ziri kugurisha icyo bita inzu, naze kweringa inkweto mu mugure akubyibura babaga ngayibaza mu makongomani inkweto bakazigurisha nk'ibihumbi by'amakongomani cyangwa igihumbi. aba MONUSCO rwose ubona ko
navuye kuri moto mbona abaturage buzuye ikigo hasigayemo nka batanu, ndagenda ndahagarara mu buryo bari kugurisha abaturage, sinzi utwana twabwiye MONUSCO ngo abona abanyamakuru bageze ngo namwe muri abaturage muje kugura abana bavuga ati ni abanyamakuru bari kubafata video, nta bari bababonye babazi ko abaturage bari benshi twari mu isoko ariko aba bantu bari gufata video warabana MONUSCO nibwo yaje, abo ntabwo bavuga n'igifaransa, ntabwo bavuga n'icyongereza n'igifaransa, baraza turabasobanurira ati natwe tubonye abaturage bari mu kigo tugira ngo mwagiye muri ubu rwego twe twibereye aha ngaha, turabasobanurira mu gifaransa cyinshi, ahubwo gutya igifaransa ndakivuga kiryoshye. Rero inadusibisha amashusho twari twafashe, ariko finally naba nafashe ishusho koko ukaba uri shuwa ko urisibye, nafashe ishusho uri shuwa ko uri kuya muri telefone, uri shuwa wagiye muri trash muri cycle bin na uresiba, ariko uri shuwa ko ryavuyemo. none se babikubazaga cyane aho wabugibwira bafashe telefone basiba ishusho, urumva nafite telefone ebyiri, nifite telefone ebyiri, mbere ko iya mbere itarimo ikintu babona nta kintu kirimo, batizanye ndi ampekuwe abona indi telefone, abona ishusho ararisiba, ajya no muri trash ndarisiba, kumbe mutoto wa Mungu uburyo bagurishaga izi nkweto, uburyo abana basaga izi nzuma zabo zari zigize izi ndake, ishusho namaze kuryesipotinga ndarifite riri ahantu pembeni. yarangije bavuga ati ntaribi nyine natwe turi kwigendera, ati musigarane amahoro y'Imana. Nabajije umunyamakuru wo muri Congo arambwira ati MONUSCO natwe batwentimida, urumva ati MONUSCO natwe iratwentimida. Amakuru nakuye ni uko bari kugenguwa iyi MONUSCO yo muri Bangladesh bagiye hehe, bajya ahantu bita Bunia, bivuze ko bagomba guca ahangaha mu Rwanda n'ibikoresho byabo byose n'amagunguru yewe n'imbabura byose bapakiye kandi babigurishije. Ibyo urumva hari ibyo bakoresha nyine bubaka indake n'ibiki, kuko ntabwo bavuye muri Congo, bagiye hehe, bagiye Bunia. M23 yavuze ko muri iki gihe cy'amezi 3 bayihaye igomba kuba bavuye muri iki gice, amezi 3. none isemo kwerekeza igihe irajenguwe, igiye Bunia ishobora guca ku butaka bw'u Rwanda uyu munsi mu by'ukuri, kuko guhera ku munsi w'ejo bari kwitegura, ariko yo itandukanye na SADC, yo iracisha mu Rwanda ibikoresho byabo byose basakwe, ibikoresho byabo byose, n'imbunda irazijyana, nayo irazijyana, iraca hamwe n'igiye. uyu munsi se uyu munsi niba bavuye mu kigo se ubwo baracumbikirwa mu bindi by'Igoma, bashobora no gucumbikirwa, aka twizere ko byanga byakunda uyu munsi bizagukunda. ubwo rero naringiye kureba ahantu General Omega ari. nanjye nicyo ngiye kukubaza wa FDL ntibyibura ukuyeyo ubwimo, nicyo ngiye kukubaza. ariko General Omega niba hari umuntu waturendinze Omega nanjye rwose ukuntu ya trendings byandenze atari koroneri Omega nyaboneka, atari ko hari n'umuntu w'umumajoro bita umukoroneri, ni koroneri sorry, wari umukoroneri bita koroneri Omega, akaba na generali Omega, bose bande ba FDL. ubati Omega generali nyaboneka ntawe urazana, tukabona ikinyamakuru kimwe kizeye ku munsi w'ejo na mu gitondo kare turi hano Jire nakoze inkuru ivuga ko General Omega yafashwe na M23 yewe anagomba koherezwa hehe mu Rwanda. Ku makuru nge nari mfite nahawe n'umuntu wanjye
akuye ahantu hizewe urumva abantu barantuka ariko twebwe mu kazi kacu nta kibazo, nta gahunda dusaba inema yo kutita ku bandi. mu kazi kacu twebwe nshobora gukora ikintu kantuka sifaye nta kintu bitwaye. hashyize akanya tubona inkuru ku kinyamakuru bita Imvaho Nshya ivuga ko imaze kuvugana na Oscar Barinda Ventura, avuze ko tariki 5 hari ku munsi w'ejo washize Oscar Barinda yemeye ko bagiye kohereza nde uwo bita General Omega. Nk'icyo kintu ku cyumba abantu benshi noneho kuri za social media barabomoka barandika umugani w'abanyamakuru bafashe ibabo bakoza muri wino ahantu hose nizere ko wabibonye byandikwa amaradiyo agiye atandukanye, amawebsite agiye atandukanye anakomeye hano mu Rwanda. nyuma ngiye kureba njya kuri X y'umugabo bita Meki Kayiranga wabwiza.com avuga ko ngo M23 mu barwanyi ba FDL ifite harimo bita Colonel Omega. ibintu bya Omega birujijo pe, hari baba breaking ati Omega yarapfuye, niba atarapfuye mubona ifoto ye nzajya no muri siporo muri binda mucarisha nanjye n'indi ya siporo ko yari afite amakuru ye yizeye. ubundi ufite amakuru yawe wizeye icyo ukora ni iki? Jire uyaryamaho. iyo ufite amakuru yizeye uyaryamaho, wakuye ahantu wizeye amakuru yawe uyaryamaho. ubabazwa no kubona abantu batayumva cyangwa bakomeza kumwiyubasha urababara. abantu ufite amakuru yizewe y'ahantu pembeni abantu ntibashaka kwiyemera ahubwo bishakira ibinyoma. aha ni kuri radiyo tubabwira amakuru ya nyayo. abantu rero biracicikana biravunjishwa bavuga ko ngo Omega cyambutse ngo azambuka uyu munsi, ariko njyewe amakuru namenye ngo ni uko Oscar Barinda yanyomoje icyo gitangazamakuru cyane ubeshyeye ko bavuganye n'iyo nkuru bari banditse aho Omega igira ite irasibwa. ngayo nguko inkuru ya Omega irasibwa kugeza ubu inkuru y'umuyobozi wa FDL force combattante abacunguzi nanjye bwanjye yanteye muzunga. uguteye muzunga? yanteye muzunga. abantu benshi bagiye bifashisha ikibazo nabajije ku munsi w'ejo Oscar Barinda mubaza ati se ibya Omega bimeze bite, ambwira ati nanjye abantu iryo jambo icyo kibazo baracyumvishe nk'imubaza nicyo kiri turendi ku mbuga nkoranyambaga ubwo ndi umuntu ukubita copyright bose nabamara sibyo bose ati ese bwana Musemaji ibijyanye na Omega wa FDL nayo ivuga ko yaba ari ku butaka bwa Kongo yarapfuye ni muzima mwaramufashe nimuvurite. atuje General Omega ibyo muzaba mubimenya. General Omega aho yabaga mu ndake nayigeze mu Kanyamahoro ntawe twabonye, yabaga munsi y'ikirunga cya Nyiragongano bita Kanyamahoro. ntabwo rero ibya Omega muzabimenya hehe mu minsi iza. ngayo nguko urumva Oscar Barinda arabinyomoza iby'ejo. gusa kuba M23 ifite aba FDL bo irabafite banakomeye bashobora no koherezwa mu Rwanda, kuko mu Rwanda niyo wabo wa FDL aba ba FDL mubona bayogoje Kongo ntabwo ari abakongomani, nta mukongomani uba muri FDL, ni aba FDL ubwabo. Rwanda kandi harimo ngo
amakuru mfite nuko harimo n'abafite amazina aremereye ubwo nibyo bakoze bishobora kuba biremereye burya kugira izina Jean Paul rigira uburemere ahanini ntabwo ari ryo zina ryawe ni ibikorwa byawe urumva rero bwana Jire ibi bintu by'uyu musirikare ukomeye General Omega kugeza ubu njye sinakemeza ko yapfuye nta nubwo wakemeza ko ariho kuko Oscar Barinda nawe yavuze ko umurambo atawubonye ninde wawubonye ninde ubundi wawubonye abandi bakavuga ko yarashwe bakagwa mu bitaro ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye bivuga kuri uyu Omega gusa abantu bari gusasamana batubwire muri santire ya Gasiza hafatiwemo aba FDLR kwa kabiri yewe no muri santire ya Gisangani bafatiwemo ntabwo byatungurana kubera kiriya kibaya aba FDLR bose ntabwo byaba bitunguranye ahubwo se mugana abantu b'usasamana ko nta bwino barimo kuduhara abantu b'usasamana ko nta bwino bari kuduha ngo batubwire uko bimeze ubwo rero ni hatari ibintu bikomeje kuba ibindi umuryango w'abibumbye rero Human Rights Watch urengera agateka mu kirundi baravuga ngo urengera agateka kazina muntu umengo urasigura neza ibyo ndi gukubwira ndiko ndasigura ya nkuru wayibonye se nakubwiye inkuru yo ku gihe ivuga nyibutsa neza titire ntabwo nibuka neza izabukuru zaba zitangiye kumfata muri aya masaha nyiguhe se kuri telefone yawe oyakoresha yanjye utampakinga asabwa ko yirinda guhakinga basomye iyo nkuru twihuse cyane rero M23 yemeje ko yakuye abasirikare 130 ba Kongo mu bitaro bari barihishemo ese barabarwaza cyangwa bari barigize abaganga ubwo ukiri aho ngaho umuryango uharanira agateka kazina muntu cyangwa kiremwa muntu wareze M23 ko yagiye kugira gute ko yateye ibitaro yamara gutera ibitaro M23 igashimuta abarwayi bari bayirimo ikabajyana kubafunga urumva Human Rights Watch ivuga ko ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma yagiye mu bitaro byitwa Sebe Kandosho n'ibindi byitwa ngo Hili Africa muri Sebe Kandosho ikora abarwayi 115 ahandi kuramo 116 baba 131 abarwayi ndigira gute ngo ijya kubafunga icyo ni kirego cya Human Rights Watch uwo bita rero Lawrence Kanyuka umuvugizi w'23 mu bya politike yasubije Human Rights Watch yewe arangije anayisobanurira ko abo bantu yakuye mu bitaro atari abarwayi nk'uko ibivuga bari abasirikare ba FARDC babonye urugamba rukomeye bajya gushimuta ibitaro babyihishamo bagenda bigiza abarwayi nk'abagabo b'imitwe bagiye ku bitaro bigize abarwayi muganga bakubisemo igipimo bisije urusenda kirazamuka kigera kuri 40 ibaze urumva aba rero mu 23 yamaze kumenya ko ibitaro bya Sebe Kandosho nibi bya Hili Africa byishemo abo barwanyi ba FARDC ijya kugira gute ijya kubapekuwa yego M23 isoba ariko banza soma wihuse gunda bizi usoma vuba umutwe witwaje intwaro wa M23 wemeje ko yakuye abasirikare 130 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bitaro biri Goma bari barishemo unyomoza amakuru yavugaga ko abari abarwayi ishami rero ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu rerutse gutangaza ku itariki ya 28 Gashyantare uyu mwaka
ko abarwanyi ba M23 abateye ibitaro bya Sede Kandosho bakuramo abantu 116 na Here Africa bakuramo 15 ryemeza ko rero barabarwayi n'inkomere. Umuvugizi wa M23 rero mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka rero kuwa gatatu tariki ya 5 Werurwe yatangaje ko abarwanyi babo batigeze batera ibitaro cyangwa ibindi bikorwa remezo. Agaragaza ko ibyatangajwe kuri NBCA ubwo ni Sede Kandosho na Here Africa ibiyobya kandi ko bigamije guharabika uyu mutwe witwaje intwaro. Yagize ati rero igikorwa cyakorewe abasirikare 130 ba FARDC bari bihishe mu bitaro cyakozwe mu mahoro kandi hubahirizwa itegeko mpuzamahanga. Intego y'ibanze y'iki gikorwa yari ukurinda umutekano w'ibikorwa by'ubuvuzi byari byarashingiwe n'abarwanyi bigize abarwayi abagahungabanya abarwayi n'abakozi b'ibitaro. Kanyuka rero yasobanuye ko M23 ijya gutangira iki gikorwa yari yamenyesheje abayobozi b'amashami y'ibitaro nyuma yahimenye ko abasirikare ba Kongo bihishe muri ibi bitaro kandi ko bafata ku ngufu bakaniba abaturage. Ijambo rye rero yanakomeje avuga ati nta mpamvu n'imwe yatuma dutera ibitaro ahubwo ingabo zacu zirinda umutekano w'ibikorwa remezo kugira ngo abakeneye ubuvuzi bwihuse babuhabwe. Birazwi ko AFC akanyerezo M23 ari urwego rwubahiriza inshingano ziteganywa n'amasezerano ya Geneva n'andi yose yo kurinda ibikorwa remezo birimo ibitaro. M23 igenzura umujyi wa Goma kuva ku tariki 27 Mutarama uyu mwaka. Bamwe rero mu basirikare ba Kongo na mu mitwe yitwaje intwaro bakorana bamanitse amaboko, abandi bahungera mu bitaro mu bigo by'ingabo z'umuryango w'abibumbye no mu bitaro. Uyu mutwe rero witwaje intwaro wagiye gufata aba basirikare mu gihe abaturage bari barakomeje kugaragaza ko bava muri ibi bitaro bakabahungabanyiriza umutekano ndetse bakaba banabafata ku ngufu. Ubwo n'abo basirikare ba Kongo bari barihishe muri ibyo bitaro. Lawrence Kanyuka yanagaragarije uyu muryango Human Rights Watch ko mu matariki 27 mbere y'uko bari batangije urugamba rwo kuza kubohora uyu mujyi wa Goma, leta ya Kongo Kinshasa cyangwa se abasirikare ba Kongo Kinshasa FARDC na Wazalendo batwitse gereza ya Munzenze. bamara gutwika gereza ya Munzenze bakajya ku cyumba cy'abagore bakabasambanya ku ngufu. Bamara kubasambanya ku ngufu bagahita bafunga imfunguzo bakazitwara gereza bakayitwika, abagore bagahira muri gereza bagashya bagakongoka n'abandi bantu batashoboye kuba barenga iyi gereza. Ati ibyo rero byose byabaye mbere y'uko twebwe tugira gute, mbere y'uko twinjira muri uyu mujyi wa Goma ibi byo gutwika gereza. Twebwe turi abasirikare ba kinyamwuga, turi abasirikare barinda abaturage, ntabwo turi abasirikare bo kubangamira abaturage. Aba bantu muvuga ko ari abarwayi ari inkomere ni abasirikare bitwikiriye ibiringiti bajya kubungabunga mu bitaro. bigira abarwayi ahubwo se ntabigeze abagangara, bamwe bigira abagarde malade, bigira abarwaza muri ibyo bitaro. Ubutasi bwa 23 turavuga ati twebwe ahubwo icyo dukora turinda aho hantu, ntidutera ibitaro, ntidutera amashuri, ntidutera insengero. Icyo dukora twebwe tugira gute, turinda umutekano w'abaturage ndetse n'ibyabo. Nageze muri gereza ya Munzenze amarira aragwa, ngeze muri icyo cyumba cy'abagore, ngeze muri sere z'abagore hamwe batwikiwe. Nageze aho bita muri Safina, ngera aho bita Modern, aho hose n'ahantu ngiye nageze. Abantu tubana kuri YouTube ndetse no mu biganiro by'isano barabibona. Ahantu hose nagiye ngera mbereka. Nageze muri sel yari ifungiyemo abagore b'Abanyarwanda barahiriyemo, imiryango yabo yaje kubareba isanga mu Muyonga.
ihashyira indabyo. Ni gereza irimo ibintu byinshi, irimo amateka. nageze mu biro bya directeur nsanga icyumba cyari gifungiyemo amatelefone n'amabateri gusa arimo, ibintu byose byarahiye, ama iPhone, ibintu byose mu mashini. Nese ahubwo ko baretse bigahiramo kandi babona ari imari, ngiye ko bari abantu sometimes bajya banantangaza koko. Ngiye rimwe na rimwe bajya banantangaza pe. Jure birakomeye, birakomeye cyane cyane. urumva Jure, M23 irimo irarenga ibintu byinshi, urumva, ari nako abarega n'u Rwanda nabo biyongera. hari uwagiye Kapende yagiye muri Yerusalemu. Yerusalemu so gusimiriza yagiye muri Israel ngo kuvugana nabo ngo kugira ngo bambure u Rwanda ngo ibitwaro birindane ikirere, bajyaniza ibihugu, bajyana ibitambo. urugamba rwarabananiye, si benshi. urugamba rwagize gute? Rwarabananiye. gusa abaturage ba hano mu mujyi wa Goma, za Kibati, barimo baratabaza mu 23 ngo isi bakize babawazarembo. biragera saa 12 n'igice bakongera bagafata intwaro bakajya gutera abaturage, bakajya kwiba abaturage, bakajya kubamenesha. ariko batakati 23 mudufashe, mudukize abawazarembo, mudukize izi FDLR ziri haruguru mu Kirunga. kuko urumva umutekano wo mu mujyi wa Goma nyirizina ingani ni 100% guhera za Gihisi. ariko haruguru abaturage batuye muri ibyo bice byo hejuru umutekano kabisa. nta mutekano. bavuga ngo baratabaza M23 ati ngwino dufashe, ngwino dukize, basi uduha polisi baze bagire gute, baze badufashe. kuko ibintu bigeze gute, ibintu bikomeye. abazarendo iyo ngiyo bita ngo za Turunga, iyo bita za Kirijuwe, watu wa Kirijuwe mniambie, wale wazalendo habako tena Turunga, ile unyanyasi ilisha kwisha sehemu mbalimbali. Nikangia haiko tena ruguru iyo ndio hafi na za Rusayo. ubona ko ibintu bikomeye. M23 cyo kora uburyo iri gukora uburinzi shayapa mu mujyi pe, nyuma yo kubona ingurube, nyuma yo kubona ihene rwose ku cyuma cya Mucoma muri Sud Kivu, uyu mujyi ucunzwe pe, uyu mujyi uracunzwe. M23 yafashe uwari meya w'umujyi wa Goma, nawe iramufite, yarakiri muri uyu mujyi. abantu bakibaza ngo Chiko Kitambo arihe, Njiko Kayiko arihe, aba bajenerali bafungiye muri MONUSCO ese irabajyana Bunia cyanga aha mu mujyi wa Goma. Sud Kivu ibintu nabyo n'imberenge kandi umunyamakuru yego za Uvira hari kwibera icyo bita ibitero bya gikomando bakoresheje icyo bita imigozi y'amakorobrete n'udushoka n'ibyuma n'imbunda za siransiye hari za Uvira. Mugenda yishimiye nawe avuga, mugenda yishimiye bikanze ngo drone zogoga ikirere cya hariya atangira kuvuga ngo u Rwanda rugiye kumugabaho igitero
ngo babonye za drone zikata mu misozi ya za Ngozi, ariko nabo uyu mwegenge w'iki kiwi uyu Prime de Ruzizi ubona ko igisirikare cy'u Burundi FDNB harya ni siko cyitwa mu magambo ahinyera, igisirikare cy'u Burundi ubona ko cyapanuye cyane cyaradeployinze cyane ahangaha muri iki kibaya, ngo ni ikibaya kigomba kuberamo impundura, ariko yo 23 ni barafashe territoire ya Warungu yafashe territoire ya Warungu Sud Kivu, yongeye gufata utundi duce aryo muri za Uvira bimeze bite? haracyarimo leta ariko ni ibirometero bararebana byegeke bari gusuzanya. yo 23 nubwo yabize ati muri shaju objectif yetu kwa tunataka Uvira, hapa tutaenda nini fasi bati mwebwe muravuga ko tudafata Uvira, muzi ko Uvira target yanyu, ako target A23 target yanyu na Uvira irimo, kubera aki Uvira izagora nigomba kugorana, kubera ko ndayishimiye nawe ntabwo ashaka guturana na M23. Jijanditse mu rugambi iramupekuwa ndayishimiye jijanditse mu rugambi girite iramupekuwa. Ubwo rero urumva ko ari uko nguko bimeze.